Şef, ruhsat mı? Ruhsat. Assalamualaikum. Aleykümselam. Şef. Qanday Erkin? Жақсы. İşleri qanday? Жақсы. Жұмыстар жылатады дегенде. Болсын. Шеф, мұны алып қойыңызшы. Увольнительный. Не болып кетті? Эми, үй билен багыш керек. Бул жерде айлығым 8.000, жаңы жұмышта бір 15.000дей төлөйт экен. Кетем го дейм. Erkin, кеша, мындай кылчы. Сен иштегениң бизге жагат. Квалификацияңдагы жогору дегендей. Көптөн бери ойлонуп жүрдүм эле сенин ушу айлыгыңды көтөрсөмбү депчи. Ошондуктан болду сенин айлыгыңды көтөрөйүн эми. 15.000. 15.000. 15.000. Жаңы айдан кийин жаңы айлык. Анда кетпей эле коюңуз, шеф, иштей бер. Калайын дейм анда, Коркпой эле кой. Буну болсо мен бияка мынтип коем. Шеф, рахмат. Айлыгыңды көтөрөм. Бирок Эркин, эч кимге айтпа, Мейлі, шеф, рахмат. Рахмат, шеф. Чоң рахмат. İşte ver bana. Veriniz. Yes! Erkin! Erkin! Ne baktılısın, ne cırığa atasın? Şef, aylığımda 15.000 so'mga көтөрдү. Ағант көтерді? Увольнительный жазып коркутсам эле көтөрүп салат экен айлыкты. Шуна кылдым. Всё, давай, мен кеттим, шашытам. Şef! Akırını takıldat. Kir sağla? Gir. Şef! Men ketip otam. Başka жұмышқа кетіп отам мен. Бияқта 8.000, başka жұмышта 15.000 кен. Қол қойып қойға, увольнительный қағаз. Так, Салқынбек, ушуну айдачы. Мейли? Мына, қол қойылды. Мен кеттім бұл жұмыштан, шеф. Өзің келбедің иштеп эле коюн деп. Болду. Деме, анда шеф, иштей берейин мен, калай берейин. 8.000 келе иштей берем, шеф. Сен жұмышқа кайра алайынбы? Ha? Так, мейли алайын, бирок бир ай бекер стажировка өтөсүң, билесиң да. Бир ай стажировка, анан жұмышқа алынасың. Стажировка? Макул анда, шеф. Бара кой. Мен иштейм де, шеф, Иштейсиң. Рахмат, шеф. Бара.